Petros, Namar bau Petros melipai cekikan ke jauh. Dan buan na preng jongi hadir melalong Kristan. Dan buan tulangai jauh Jesus Kristus melipai biang jaga jingem ke berim. Dan buan kita priang jauh Jesus Kristus melayat. Hak jingong Kristan cipo arbos nem lai bos nem. Tang namar ke jinge. Tang namar ke Jingjynjar. Tang namar ke Jingpang. Tang namar ke Jingdok. Tang namar ke Jinggerdo. Tang namar ke Jingjele. Akayan kesem. Kelipai jaga jingem ke berim kembali pai Petros. Manong ibu Trai lawan wat yang awak dipilih dari pelak lipai ini ke jamit. Kanu mana preng jompi kibla jai nano Trai, tang nomor ke jinge jong ke jingem. Kanu mana preng jompi kibla pen nano Trai, tang nomor ke jing tenjo jong jing bawan nabi. Utrai lawan wat yang awak dipilih ini ke jamit kemunta. Utrai lawan wat, kenapa yang ini kawai? Habau jonau kelak ke bemot. Shisba arba wajar Kelewan sa kecingkelaw mo Akasinong nineve Men mau Petros wan sa kecingkelaw ka mamot Lai hajang mut kimin siyam Na syupin baptes Tang haka sisin Yalat jong Petros Aka kitab Kikam ki absol Kalana kabaar Habo Petros Nungkat na kisyagri Kijong blay Kiway pa kismanong Jisu ki alap Lai hajang mut kimin siyam Kibalong kirangba Kilawan sa kecingkelaw ka mut Nawar kijialap Balap pin baptes Ukono priya wan man wat Wat man penem Ya kabala jano Kidan sibon ki ke mangingi wat haga jigem dan napreng jungi bawa ke degree oh nya wat ke degree ki paper banyo ke kerdan banyo ke degree nya pelut ke spa nya pelut ke hajar dan napreng jungi ki bawa ke nam ke buram nya nak kwa banyo nam ki brio baro la kalong na kalyang jo ye ke sem la ni na kalong na ki brio ke ha krishnong ka thao nya wat ke nam ke buram dan napreng jungi ki bawa ru kum chu ye ki wai pat ki jing sobha jo ka prathai ka jing kli ka bang kwa ban lihat ni kejanmit kalau dan empat kibawat yang Trai dan empat kibawat yang Trai dah kedonut bagi mensif isiau kot yang kibriu kejo isiau kot yang apa piru komjo atau ben wat yang Trai ke dalam shem wat yang Trai ke benang laban shem